E whatalo whatu o se whaopoponga le neo tātou talafo mo le nei tūla mai lo Radio Samoa. I talo o Samoa, ua whalea nei popolenga le awhai ata tifanga New Zealand i le te leo le awhianga i ono whiangai mai i lantou. I le o atu ai o whaamtalanga i la fonga fou o fola mai le Liperstene o le malo a Amerika. Ta ue reporti ma le News Talk ZB o leo o fola masainia e Donald Trump. Le o atu le se laupa sene o la fonga i tutongi mo ata tifanga e tu whaata siam whaatino i fafo atu ma Amerika. O se tā tele lea i le tele o atu nuu ma New Zealand nei. Ta ue le pule sili o le tātaki Auckland Unlimited Nick Hill o le tu whaata siam le whai ai o ata tifanga i tutono New Zealand o le tasile o alanga o a tele mo au kilani malona tamau ainga. E peo na mawai le o atu le tasi ma le fitu piliona o le tupe maua. Ma whawhenga luenga i leo o atu i le valu afe whase lau o tangata nuu. Ta ue Nick o le tasi leo au nanga i le atu nuu o lo o mawai le tele o so o tanga ma tangata whai pisi nisi. Ai mese whai ngā paanga whaavau maa lo e au fiai ma ofisa whai ata tifanga te tele a Amerika ma le tele o tangata mai whafo lo o mawai ava noa mo le nei matata mo New Zealand. O lipotia mai nele tali ai e tangata lo o whaata watu o lato o loa i atu nu i whafo po exporters. I taunu unga o whaata tanoanga ma whetu wha inga mo se awa noe whaatino ai se maalienga o whaata wa inga sauloto po le free trade ma le malo intia. Whamawina reporti o lo o intia le whaatonu o whaata wa inga la tunu umalona au waa i le nei vai yaso mo ulua i whaata noanga o le nei wha moe moe. I le vava ai mamao le toa tele. E o atu lava i le 5 le 2 tiliona e si itia ai le tamau ainga le malo intia i le tausanga lua o tolu o. Ma ave ai le atu no o se tasi o tamau ainga o pito i vave o na tupu le lalangi. Ta ua le whaatono whawhata wa inga New Zealand le Export New Zealand iau Josh Tan o se wha moe le lei lea ua whaapena o na whaatino. Ma ua whaalia ilo na fia tele i le mawhai o na whaatino whaatanoanga i le nei taimi. A o tali ai lai unga o lea wha moe manatu Josh. E mo mia lava se whaata tanoanga mai a ea, ma mau tutu, mo lea maalienga. Inisio tala wa lipotia mai le lea mawhai o na toeanga e o nisio a inga i o lato mau tamalawa i whai tu saute o New Zealand i le Peninsula o Banks. E peo na whaaleanga ina ma mawaiwai a wala mai lo longa ma timunga ma mafa, ma matangi ma lo losi na tula i mai le vai aso na se mai atu nei. E wha a inga o wha maunia mai e le o maua se awa noeanga iai o lato fale. Ai o lo wha atu mau ina pea, le iai o lea wha itu o lato no ma polo ingo wha lavlavi wha fua sei. O wha maunia mai e leo le maliwai o se tangata i se wha alavelave tau taavale le tae au nei. I lungo le ala te leitu sau te isi sifo au kilani po le Southwestern Motorway. Na toe wa aia le toi tatala ai o ia au wala mai tu mātu i lungo le State Highway lua i le va o Nielsen Street ma Hillsborough. Ma e ui ai o le toi mawhai o na ngai o le tele o ta awale le wha i tu, wha ailo le NZTA, le wha atu ai au na ngai ese o le tele o nisi o ta awale. Ai i le i tu se sae o le atunu i le Bay of Plenty to atasi se tangata o wha mawina le tinga aina. Manu anga, ona o se isi fo i whaalavilavi tau ta avale, na tūla i mai le afo le 5 le tae au nei i le State Highway lua. Na moli mawina ai le poloko a la tele no fuanga o waiotahe i sisifo o potiki. Mai tala mulmuli o lewa a matata pena nei le toi whaatino ai o se sa ilinga se leni, po se fundraiser a se whaalaputuputonga o ta ua le LifeWise Big Sleep Out. Mo le tele o tangata o lo mai tauina le tō whawha i ta whaala o le taulanga ma so se tua au kilani. Ta awe reporti o lasu se fulo Iulai o le tausanga nei u lea o fuafua whaatino ai lea wha moe. Whamawina o lea wha ato e whaia lea o se sa ilinga se leni mo lea wha moe tele a le wha la putuputonga talo mai le tausanga lua o ta siiva. Mo tato telefona mo le nei tu la mai lo Radio Samoa wha aftai wha afunga mai, saifua mai manuia.